Praise the Lord. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. For this very morning of this Sunday, Kuri iki gitondo cy'icyumweru we greet you in the name of Jesus Christ. turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. We thank God for this day. Turashima Imana kubw'uyu munsi. We are here to share His word as usual Turi hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe through this channel of Duku Bosco TV. binyuze kuri iyi channel ya Duku Bosco TV. Before doing anything, let's pray before. Reka tubanze dusenge mbere y'ibindi. Father, in the name of Jesus Christ, Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, we are here in your presence. turi hano imbere yawe. Lord, speak with us through your Holy Spirit. Vugana natwe binyuze mu Mwuka Wera. We are your vessels Turi ibikoresho byawe. and use us mighty way. Dukoreshe mu buryo bukomeye. We pray all and we believe in the name of Jesus Christ. Tubisenze tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Here we are going to share the word of God as usual. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. The word of God of today, which have the theme, Ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo the following Jesus is the foundation of the purposeful life. gukurikira Yesu nirwo rufatiro rw'ubuzima bufite intego. Hallelujah. We are Hallelujah. going to see how the purposeful life should be. Tugiye kureba uburyo ubuzima bufite intego buba bumeze. And we are going to see how someone can follow Jesus. Kandi tugiye kureba uburyo umuntu abasha gukurikira Yesu. And we are going to see the correlation between the following Jesus and to have a purpose in your life. Kandi tugiye kureba aho gukurikira Yesu no kugira ubuzima bufite intego bihurira. Amen. Amen. May God bless you all. Imana ibahe umugisha mwese. We welcome you to this platform. Tubahaye ikaze kuri platform. Those who are following to this country Mwebwe mudukurikira muri iki gihugu and those who are worldwide following us. ndetse n'abari ku isi hose mudukurikiye. May God bless you as you listen His word. Imana ibahe umugisha mu gihe muri gukurikirira ijambo. We are going to read the scripture Tugiye gusoma ijambo ry'Imana from the Gospel of Mark, riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, chapter 1, verse 16 to 20. igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza kwa 20. The Gospel of Mark, chapter 1, verse 16 up to 20. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza kwa 20. Here the Bible says, Hano Bibiliya iravuga ngo as Jesus was walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. When he had gone a little further, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. Verse 20, without delay, he called them, and they left their father Zebedee in a boat with their hired men and followed him. Amen. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona Simoni na Andreya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati, nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho hato, abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Amen. Amen. May God bless you. Imana ibahe umugisha. Let's rush quick to our word today. Reka tujye mu cyanditswe cyacu cy'uyu munsi. The Bible tells us a short story, but which is very precise. Bibiliya itubwira iyi nkuru ngufi ariko ifite intego. It is the story of Jesus calling his first disciples. Ni inkuru ya Yesu Kristo igihe yahamagaraga abigishwa be. The Bible tells us the location where those disciples were. Bibiliya itubwiraho ahantu ababigishwa bari. It was at the Sea of Galilee. Bari ku nyanja ya Galilaya. Also again, the Bible tells us their walk or their daily walk. Kandi Bibiliya itubwira umurimo wabo bakoraga buri munsi. They were fishermen. Bari abarobyi. The work of fishing, umurimo w'uburobyi, it was that profession started before in the 15th century.
ni umurimo watangiye mu kinyejana cya 15. By that time it was so hard. Muri icyo gihe wari ukomeye cyane. Because fishing, it was taking a long time to spend the night fishing. Kuko kuroba byatwaraga igihe kinini cyane, barobaga nijoro. To fish at night, it was because of two purposes. Kuroba nijoro byari bifite intego ebyiri. Number one, because the fish, they could not be at the sea, presenting at the sea at a large number at the day. Kuko amafi ntabwo yabaga ari mu nyanja mu gihe cy'amanywa. Because kubera ko the fish waited to come at night because it was the fresh air at the sea. Kuko amafi yategerezaga kuza mu nyanja, kugaragara mu nyanja ninjoro, kuko aribwo habaga hari umwuka mwiza. And the fish was so active during the night. Kandi amafi yabaga afite imbaraga cyane mu ijoro. And this caused these men to spend the whole night at the sea. Ibi bintu rero byatumye abo bagabo bamara ijoro ryose aho ngaho ku nyanja. Their daily routine work was to spend the night at the sea fishing. Kandi umurimo wabo wari uwo kurara baroba. It was so tiresome. Byari ibintu biruhije cyane. It was so tiresome because it was asking them to be sleepless. Kuko byari ibintu bibaruhije, ntabwo baryamaga, bararaga bareba. So the time Jesus was passing by the sea, rero igihe Yesu Kristo yanyuraga kuri iyo nyanja, he saw these men. abona abo bantu. And he know what is inside them. Kandi amenya ibiri muri bo. He saw their pain. Abona umubabaro wabo. He saw the way they spend the whole night not sleeping. Abona uburyo baraye ijoro ryose bareba. Because always they spend the night fishing. Kuko bamaraga ijoro ryose barimo kuroba. Their daily work was to spend the time at the sea. Umurimo wabo ku manywa wabaga ari uwo kuguma aho ngaho hafi y'inyanja. Their mind was so broke because they were professional sea from their childhood. Rero bari abarobyi b'umwuga ko babitangiye bakiri abana. They could not think that they can do something else other than fishing. Nta kindi batekerezaga uretse uburobyi gusa. Their mind was so broke. Rero ibitekerezo byabo byari bifite umupaka. And here they needed someone who can unblock their mind. Rero bari bakeneye umuntu waza akafungura ibitekerezo byabo. Hallelujah. Hallelujah. Here we have a theme say to live a purposeful life is to follow Jesus Christ. Rero hano dufite iteme ivuga ngo kuba gukurikira Yesu Kristo biguha ubuzima bufite intego. Hallelujah. Hallelujah. Before someone follow Christ, mbere yuko umuntu akurikira Yesu Kristo, his life does not have any purpose. ubuzima bwe nta yindi ntego waba ufite. Whether you have a great riches, wenda ushobora kuba ukize, whether you are highly educated, cyangwa warize cyane, whether you possess many things of treasurable, cyangwa ufite ibintu by'agaciro but I byinshi. tell you the main purpose of God you are not yet achieved. Ariko ndakubwira ko hari intego ya Kristo utarageraho. These men, their mind, they feel that they have already achieved their purpose. Bo mu bitekerezo byabo abo bagabo bumvaga barageze ku ntego zabo. But here Jesus come to challenge them. Ariko Kristo aza kuba challenginga. On verse 17 he say, follow me. Ku murongo wa 17 Yesu arababwira ati nimunkurikire. And here he gave them a promise. Kandi abaha isezerano. I will make you into a fishers of men. Ngo nzabagira abarobyi b'abantu. When Jesus calls you, iyo Kristo aguhamagaye, he didn't tell you what you are going to do immediately. ntabwo akubwira icyo ugiye gukora. He said to you, come and follow me. Arakubwira ati ngwino unkurikire. And that is a great challenge to everybody. Kandi icyo nicyo kiguhinyuza umuntu uwo ari we wese. Because he followed in not seeing what is clear vision. Kuko we ntabwo urimo kubona ishusho igaragara neza. Don't know what you are going to do immediately. Ntabwo ubuze icyo ugiye gukora ako You kanya. heard the voice tell you to follow. Wumvise ijwi rikubwira ngo nkurikire. And you followed. Nawe urakurikira. But you didn't know what you are going to do. Ariko ntabwo uzi icyo ugiye gukora. But after you obey the calling, Ariko iyo umaze kumvira uwo muhamagaro, every time when God calls someone, buri gihe Imana ihamagaye umuntu, there is a promise out of calling. haba harimo isezerano nyuma y'uwo muhamagaro. Genesis chapter 12 verse 1 and verse 2. Itangiriro ibice
2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 we saw the calling of Abraham. tubona Abraham ahamagarwa. God called Abraham to leave his land, Abraham Imana yamuhamagariye gusiga igihugu cye, to leave his family, ngo asige umuryango, to leave his people. asiga abantu be, And he gave the promise kandi abaha isezerano at verse 2. ku murongo wa 2. He said that he will make you into a great nation. ngo nzakugira ishyanga rikomeye, You will be a blessing. uzaba umugisha, I will make your name into great. izina ryawe nzaryamamaza. Hallelujah. In Hallelujah. respecting the calling of Jesus, Iyo wubashye umuhamagaro wa Kristo, there is a great promises haba harimo isezerano which you rikomeye, cannot carry by your own. ntabwo we waryitwaza, He gives you the power to carry them. iguha imbaraga zo kuritwara. That is why many people they fail. Niyo mpamvu abantu benshi batsindwa. When God calls you, Iyo Imana iguhamagaye, for you want him to show you how he will achieve something. wowe ushaka ko ikwereka uburyo uzagera ku bintu. And I tell you, you are not a believer if you are still thinking like this. Niba utekereza gutyo ntabwo uri umwizera. A believer is someone who go somewhere he don't know. Umwizera ni wa wundi ujya ahantu atazi, Is someone who go to people he don't know them. ni wa wundi ujya ku bantu atazi, Is someone who starts something he don't know. ni wa muntu utangira ibintu atazi. And is in that unknown, in that confusion, Kandi muri ako kavuyo, is where God will reveal to you. aho ngaho niho Imana iza ikakwiyereka, Is where God will manifest himself to you. aho niho Imana izakwiyereka. God has given you many promises, Imana yaguha amasezerano but menshi, you want to figure them out. ariko irashaka kuyasohoza. For you want to know how you will fulfill them. Wowe urashaka kumenya uburyo Imana izabisohoza. Your task is not to discover how God is going to achieve what he spoke to you. Umurimo wawe ntabwo ari uwo kumenya uburyo Imana izasohoza ibyo yakuvuzeho. Your task is to believe. Umurimo wawe ni The ukwizera. one who called you is faithful. Uwaguhamagaye ni uwo The kwiringirwa. Bible says he who started good to work in us, Bibiliya iravuga ngo wa undi watangiye umurimo mwiza muri twe, he will carry it out, he will accomplish it. niwe uzawusohoza. Hallelujah. Haleluya. Do not try to figure out how God will handle the problem. Ntutangire gutekereza uburyo Imana izakemura ibibazo byawe. God have 1,000 ways to fulfill his purpose. Imana ifite inzira igihumbi zo gusohoza imigambi yayo. Hallelujah. Haleluya. When God calls someone, Iyo Imana ihamagaye umuntu, he wanted to do something like 5 things in your life. iba ishaka kugukorera nk'ibintu 5 mu buzima Write bwawe. them down. Byandike Quick. vuba vuba. God, when he calls you, Iyo Imana iguhamagaye, at least he have 5 things he wants to do within you. iba ifite ibintu 5 ishaka kugukoramo. Let me mention them quickly. Reka mbivuge vuba vuba. Number 1, Icya mbere, he wanted to change your location from one place to another. iba ishaka kugukuraho wari uri kujyana ahandi. Hallelujah. Haleluya. Number 2, Icya he kabiri, wanted to change your daily activity. iba ishaka guhindura gahunda zawe za buri munsi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Number 3, Icya gatatu, he wanted to give you a new mission. iba ishaka kuguha misiyo nshyashya. Hallelujah. Amen. Many people you are carrying out your mission which is not your own, Birashoboka ko urimo gutwara umurimo utari uwawe, because you are doing someone's mission. kuko urimo gukora umurimo w'undi muntu. You refuse to respond to calling of Jesus. Wanga kumvira umuhamagaro wa Yesu. That is why you are doing what you are not supposed to do. Iyo niyo mpamvu urimo gukora ibintu udakwiriye gukora. Hallelujah. Haleluya. Number 4, Icya kane, when God calls you, iyo Imana iguhamagaye, he wants to give you new people in your life. iba ishaka kuguha abantu bashya mu buzima He bwawe. wants to change your peer group. Iba ishaka guhindura rya tsinda wari urimo. He wants to give you new people to interact with. Iba ishaka kuguha abandi bantu mugiye kubana. Hallelujah. Haleluya. Lastly, Icya nyuma, when God calls you, iyo Imana iguhamagaye, he wants to give you eternal hope. iba ishaka kuguha ibyiringiro by'iteka. The hope to live in eternal life. Ibyiringiro byo kuzabaho Hallelujah. ubuzima Haleluya. When you respect the calling of Jesus Christ, Iyo wubashye umuhamagaro wa Yesu Kristo, when you obey the Spirit of God, iyo wubashye umwuka wera, these 5 things ibyo bintu 5 are manifested in your life. bigenda bigaragara mu buzima Let's see bwawe. number 1, Reka turebe icya mbere, to change your location where you locate and give you another place to live.
kuguhindurira aho waruri ukavaho waruri ukajya ahandi hantu. The Bible tells us in this scripture, Bibiliya itubwira muri iki cyanditswe these men, they born to Galilee place. ngo abo bantu bavukiye ahantu hitwa Galilaya. Their daily work was to live at Galilee Sea. Umurimo wabo wari uwo kuba ku nyanja ya Galilaya. In their mind, they didn't think that they can left Galilee to another place. Mu buzima bwabo ntibumvaga ko bashobora kuva i Galilaya ngo bajye ahandi hantu. In their life, they were satisfied by living at Galilee. Bumvaga bahagijwe no kuba i Galilaya. Let me remind one thing. Reka nkwibutse ikintu. Galilee was a village. Galilea It was not a city. cyari icyaro, ntabwo yari umujyi. Hallelujah. Hallelujah. The people was accepted to live in a village. Abantu bumvaga bishimiye kuba muri icyo cyaro. And their mind was already accepted it. Kandi ibitekerezo byabo byari byarabyemeye. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus was having a great mission than what they had. Ariko Kristo yari afite ubutumwa bukomeye kurusha ubwo bari bafite. He had a mission to change their location to another location. Yari afite ubutumwa bwo kubakura ahantu babaga akabajyana ahandi. To take them from Galilee to Jerusalem. Kugira ngo abavane Galilaya abajyane Yerusalemu. Jerusalem was the city. Yerusalemu wari umurwa. That is why in Acts chapter 1 verse 8. Niyo mpamvu muri Matayo igice cya mbere. Acts chapter 1 verse 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. The Bible says when the Holy Spirit will come upon you, ngo umwuka wera naza kuri mwe, you will be my witness muzaba abahamya banjye. from Jerusalem Guhera i Yerusalemu to Judea, kugera i Yudaya, to Samaria, kugera Samariya, and to the ends of the earth. ndetse no ku mpera z'isi. And these men were not yet reaching to Jerusalem in the city. Abo bantu nta nubwo bari bwagera i Yerusalemu. Hallelujah. Hallelujah. I don't know if you are listening this clearly. Sinzi niba urimo kubyumva These neza. people are still in the village. Abo bantu bari bakiri mu And cyaro. Jesus, through his purpose, Kandi Kristo yari abafitiye intego. was giving them the purposeful life Yari arimo kubaha ubuzima bwuzuye to intego. live to another place, Ngo bavaho bajya ahandi. which is better than where they were. Kandi aho niho hari heza And kurushaho. I'm speaking to you, brethren, who is listening. Ndimo kuvugana namwe muri kunyumva. Your mind was broke. Ibitekerezo byawe byari bikingira. The devil come to you Satani akakuzaho and he said to you, akakubwira ngo for you cannot live in the city. we ntabwo waba mu mujyi, For you are supposed to live in the village. ugomba kuguma mu cyaro. But here Jesus is saying, Ariko hano Kristo ari kuvuga ngo follow me, nkurikira, follow me. nkurikira, I will take you to Jerusalem. nzakujyana I Yerusalemu, will take you from Galilee to Jerusalem. nzakuvana Galilaya Hallelujah. ujyane Yerusalemu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is saying it to you. Yesu arimo kukubwira ngo It is not the end to Jerusalem. ntabwo ariho uzarangiriza aho You ngaho. will not also end to Jerusalem. Nta nubwo uzarangiriza Yerusalemu gusa, You will witness me to the ends of the earth. uzampamiriza no ku mpera z'isi. Here God have one problem. Aha ngaha Imana ifite ikibazo kimwe. His people, Abantu bayo they are so distracted. bararangaye. God wants people to send them abroad. Imana irashaka kubohereza hanze. God wants people to send them in the different cities. Imana irashaka kubohereza mu mijyi itandukanye. But for you, your mind tells you that you are supposed to live here. Ariko wowe ibitekerezo byawe birakubwira ko ugomba kuba hano gusa. For you, your mind is in captivity. Wowe uracyari mu bunyage. Hallelujah. Hallelujah. But here, nothing which can unlock your mind Ariko hano nta kintu cyagufungura ibitekerezo except the word of Jesus Christ. uretse ijambo rya Yesu He's Kristo. saying to you, come and follow me. Arimo kuvuga ngo ngwino I unkurikire. will take you to Jerusalem. Nzakujyana I will Yerusalemu. take you to Judea. Nzakujyana I Yudaya. will take you to Samaria. Nzakujyana I Samariya. will take you to the ends of the earth. Nzakugeza ku mpera Brethren, z'isi. let me tell you, Reka you mbabwire. are not yet reaching where God has said you to be. Wari wagera aho Imana yavuze ko ugomba Where you are, you are not, is not where you are supposing it to be. aho ngaho uri ntabwo ariho ugomba It kuba. asks you to change your mind. Iragusaba guhindura It ibitekerezo asks you byawe. to respond to this calling. Biragusaba kumvira uno It muhamagaro. asks you to live your routine life. Biragusaba kuva mu It kamenyero. asks you to live how you perceive God. Biragusaba guhindura uburyo warebaga Change the Imana. mind you have to God. Hindura ibitekerezo uburyo Spend the wafata time in Imana. prayer. Guma mu masengesho. Increase the time you pray. Zamura igihe cyawe cyo Increase gusenga. the time you read the word of Zamura God. igihe cyawe cyo gusoma And you ijambo will see the ry'Imana. hand of God upon your life. Uzabona ukuboko You will kw'Imana mu see God buzima doing bwawe. what is great in your life. Uzabona Imana ikora You ibikomeye mu will see buzima God bwawe. taking from one place to another. Uzabona Imana ikuvana Hallelujah. kujyana ahandi. Hallelujah. Hallelujah. When these people left this place Igihe bano bantu basigaga hano hantu and they followed Jesus, bagakurikira Yesu, their promises was
fulfilled in the book of Acts. amasezerano yabo yasohorewe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Acts chapter 4 verse 13. Byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 13. These people, they went to the great people aba bantu bagiye ku bantu bakomeye at Jerusalem, i Yerusalemu to the Sanhedrin. kugera muri They went to the highest council. bajya mu rukiko rukomeye. Hallelujah. Hallelujah. They met with different people bahura n'abantu batandukanye because they respect the calling of kuko God. bubashye umuhamagaro w'Imana. Brethren, Bene data, God is calling you. Imana iri kuguhamagara. God is calling you to change the place you are iri living. kubahamagarira kuva aho mwari muri. Is calling you to be in His fellowship. iri kubahamagarira kuba mu busabane nayo. Hallelujah. Hallelujah. Do not harden your heart. ntunangire umutima wawe. Release yourself to receive the Holy Spirit. irekure kugira wakire umwuka And w'Imana. I'm sure God will take you to the right place. kandi nizeye ko Imana izakujyana ahakwiriye. Hallelujah. Hallelujah. Then the point number 2. icya kabiri, When God calls you, iyo Imana iguhamagaye He wants to change your activity. iba ishaka guhindura ibikorwa byawe. Write it down. byandika hano. When God calls you, iyo Imana iguhamagaye He wants to change your personal activity. iba ishaka guhindura imirimo wari usanzwe ukora. Many people are doing something which you are not supposed to do abantu benshi muri gukora ibyo mutakagombye gukora because you denied to be the peoples of God. kuko mwanze kuba abantu b'Imana. And yet God have many things in His store for you. kandi Imana ifite byinshi mu bubiko bwayo. These men of Galilee, aba bantu b'i Galilaya, their daily life was to fish. gahunda yabo yari iyo kuroba gusa. Every day nothing was in their mind. buri munsi ibyo nibyo byari byuzuye mu bitekerezo byabo. Their mind told them ibitekerezo byabo byababwiraga ko that there is no any other work they can manage to do nta wundi murimo babasha gukora except fishing. uretse kuroba. And to you, kuri mwebwe you have your thought which tells you mufite ikibabwira that ibitekerezo bikubwira ngo you can't do anything else. nta kindi wabasha gukora. But here God kept you another good work for you. ariko Imana hano yakubikiye undi murimo Hallelujah. wakora. Hallelujah. These men, aba bantu always they wake up, igihe cyose iyo babyukaga they go to fish. bajyaga kuroba. They didn't invent any activities nta kandi kazi bakoraga except to fish. uretse kuroba. But Jesus, when He called them, ariko igihe Yesu He yabahamagaraga promised them to change the activity. yabasezeranyije guhindurirwa He said, imirimo. come and follow me, I will make you the fishers of men. yarababwiye ngo nimunkurikire nzabahindura He kuba said abarobyi to, b'abantu. I will give you an additional value. nzabaha akandi gaciro. Your life, I'm going to give you a new additional value. ubuzima bwanyu ngiye kubuha akandi gaciro. Hallelujah. Hallelujah. God is calling you to give you to your life an additional value. Imana irimo kuguhamagara kugira ngo yongere agaciro Hallelujah. ku buzima bwawe. The Hallelujah. work you are doing, umurimo urimo gukora God wants to change it. Imana irashaka He kuwuhindura. wants to give you a good work. irashaka kuguha umurimo He wants to mwiza. give you a good activity. irashaka kuguha He ibikorwa wants you to byiza. take it to the right place. irashaka kujyana ahantu He wants hakwiriye. you to go to work in the presidency. irashaka kujya gukora muri He wants you perezidansi. to go to work in the ONG. irashaka kujya gukora muri ONG. But for you, because you are ignorant, ariko kuko utabizi, because you are hardening, kuko unangiye you umutima, are staying in that poor activity, uracyari muri uwo murimo ugayitse, doing a routine life. ukora But wizengurukaho. here God have something greater for you. ariko hano Imana igufitiye ibikomeye He wanted to cyane. make you a fishers of men. ishaka kuguhindura umurobyi He w'abantu. wanted to make you a fishers of men. irashaka kuguhindura umurobyi He w'abantu. wanted to give you what is greater than fishing the fish. irashaka kuguhindurira iguhe ibirenze kuroba. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to enter in your activity? witeguye kwakira imirimo mishya. Hallelujah. Hallelujah. When these people was changing the activity. igihe aba bantu bahindurirwaga imirimo. Hallelujah. Amen. In the book of Acts, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, these men, when the Holy Spirit came to them, abo bantu igihe mwuka wera yabazagaho, they went out. barasohotse, They started to preach with boldness. batangira kubwiriza bashize amanga. And the Bible tells us in the book of Acts 1:41 kandi Bibiliya iratubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 41 that while they spoke with boldness, ngo igihe bavuganaga gushira amanga, 3,000 people were added to them. abantu 3,000 bongerewe kuri bo, They were baptized. barabatizwa.
kubatizwa. Hallelujah. Hallelujah. This is the major activity Jesus was called the uwo niwo men. murimo ukomeye Yesu yabahamagariraga. This was their purpose. Iyi niyo ntego Imana yari ifite. Hallelujah. Amen. You too, God has an activity for you, nawe Imana igufitiye umurimo which is purposeful to your life. kandi ufite intego ku buzima bwawe. Leave your mentality. Va mu bitekerezo byawe. Leave what your parents has give you. Va mu by'ababyeyi baguhaye. And follow what God is telling you. ukurikira iby'Imana iri He kukubwira. will show you your main activity. izaguha umurimo ukwiriye. You will be the blessing for many. uzaba umugisha kuri You benshi. will feed many. uzagaburira You will benshi. bring many to salvation. uzazana benshi mu You will gakiza. heal many. uzakiza benshi. Because those who accepted Jesus in their life, kuko abo ngabo bemera Kristo mu He buzima gave bwabo. them power and authority to cast out the demon. ibaha imbaraga n'ubutware bwo kwirukana He gave abadayimoni. them to set people free. ibaha kubohora abantu. He gave them the power to heal the sick. ibaha imbaraga zo gukiza And abarwayi. this is kept for you. kandi ibi ni wowe bibikiwe. Hallelujah. Hallelujah. It is not kept for anybody else. ntabwo bibikiye undi muntu. It is for you. ni ibyawe. It is what will make you honored. nibyo bizatuma wubahwa. Hallelujah. Hallelujah. That is the purpose of God upon your Iyo life. niyo ntego y'Imana mu God buzima does not bwawe. create you to be in shame. ntabwo Imana yakuremeye kuba mu He isoni. created you to be in a good activity. yakuremeye kuba mu bintu An byubashywe. activity to give life to others. ubuzima bwo guhesha abandi Activity to ubuzima. be a blessing to others. umurimo wo kuba umugisha ku And when bandi. you follow Jesus Christ, kandi iyo ukurikiye Yesu He Kristo make you a blessing. atuma uba umugisha. And after He make you a blessing, kandi iyo amaze kugira He umugisha calls you to be a blessing to others. Imana ituma uba umugisha ku Hallelujah. bandi. Hallelujah. Are you ready to be a blessing to others? ese witeguye kubera abandi Here God is umugisha? calling you to do something great. Imana irimo kuguhamagarira gukora ibikomeye. This is the God's major activity for you. iyo niyo ntego ikomeye Imana yakuremeye. Hallelujah. Hallelujah. To be a blessing to others. guhinduka umugisha To ku bring bandi. the light to others. kuzanira abandi umucyo. Hallelujah. Hallelujah. To be a salt to others. kubera abandi The umunyu. salt to our community. ku bw'umuryango. The salt to the workplace. kuba umugisha aho ukorera akazi. To be a salt to others. kuba umunyu ku bandi. To be a salt to your community. kuba umunyu ku muryango To mugari. be a salt to your household. kuba umunyu mu rugo rwawe. Stop what you are doing, rekeraho ibyo wakoraga which is not right, bidakwiriye, which is shameful. biteye You isoni. are in shame because you denied God. wowe uri mu isoni kuko wahakanye Imana. You backslid. waraguye. You backslid for good works. wavuye mu mirimo myiza. But here the Spirit of God is speaking to you. ariko umwuka wari ari kuvugana nawe. Come in fellowship with Jesus Christ. ngwino ube mu busabane na Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. He will restore the good activity in you. Yesu azatuma ugira ubuzima akazi keza. He will restore the good purpose for your life. izazura intego nziza yari ifite mu buzima Hallelujah. bwawe. Hallelujah. This is the Spirit of God which is speaking to you. uyu ni umwuka w'Imana uri kuvugana nawe. Hallelujah. Hallelujah. That is the third purpose. icyo ni intego ya gatatu. When Jesus calls you to follow iyo Him, Yesu Kristo aguhamagaye ngo umukurikire, He change your personal activity. ahita ahindura akazi wakoraga. These men were fishermen, abo bantu bari abarobyi, but they are the one who brought salvation to the whole world. ariko nibo bazanye agakiza ku isi yose. And for you, you can bring salvation to your family. we wazana agakiza mu muryango wawe. You can bring salvation to your country. wazana agakiza mu gihugu You cyawe. can bring salvation to your people. wazana agakiza ku bantu You bawe. can save many. wakiza benshi. You can help many. wafasha benshi. If you obey the voice of God, niba wumva ijwi ry'Imana, God will help you. Imana izagufasha. His Spirit will lead you. umwuka we azaguyobora. Hallelujah. Amen. You will not live alone. ntabwo uzaba You wenyine. will live with Him every day. uzabana nawe ibihe And byose. He will accomplish what He is calling you to do. kandi uzasohoza ibyo yaguhamagara Hallelujah. gukora byose. Amen. When Jeremiah was being called, igihe Yeremiya yahamagarwaga, Jeremiah chapter 1 verse 4, Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4, he said, Lord, I'm too young, I cannot speak to people. yaravuze ati ndacyari muto cyane ntabwo navugana nawe. Hallelujah. Hallelujah. And that many people are responding in this way. kandi abantu benshi bajya basubiza Imana This gutya. is what Gideon was responded. icyo nicyo Gideyoni yavuze. Hallelujah. Hallelujah. He said, I'm coming from Joash's house. ngo mva mu muryango wa Yowasi, I'm the last born. ndi bucura,
I cannot fight. ntago narwana. Hallelujah. Hallelujah. But God is calling you. Ariko Imana iraguhamagara. God will accomplish your purpose. Imana izasoza intego God yayo. will make you stand firm. Imana izatuma uhagarara God wemye. will make you to preach to many people. Imana izatuma ubwiriza benshi. God will make you to stand before the governors. Imana izatuma uhagarara imbere y'abakuru. God will make you to shake the whole earth. Imana izatuma unyeganyeza Not isi. by yourself, Atari ku but bwawe, His Spirit ahubwo ari ku will bw'umwuka come we. to you. Uzaza kuri wowe. When Mary was told to give birth to the Savior, Igihe Mariya yabwirwaga kubyara to her, the Spirit of God will overshadow you. hanyuma marayika w'Imana aramubwira ati mwuka w'Imana azagutwikira. And for His zeal of His Spirit, He will accomplish it. Kandi kubw'ibyo azabisohoza. Hallelujah. Hallelujah. Do not try to figure out how God is going to handle your things. Ntutangire gutekereza uburyo Imana izakemura ibibazo byawe. He have His own way to you. Imana ifite intego zayo, Hallelujah. inzira zayo. And He will use you. Kandi izagukoresha. Number 4, Icya kane, when God calls you, iyo Imana iguhamagaye, He wants to give you a new community. ibishaka kuguha umuryango mushya, He wants to give you a new people to interact with. ibishaka kuguha abandi bantu He mukorana, wants to give you a new peer group. ibishaka kuguha irindi tsinda rishya. Hallelujah. Hallelujah. Which is so strong. ryejejwe rikomeye. Hallelujah. Hallelujah. Which have a blessing. rifite umugisha, Which will make you into a great person. rizatuma uba umuntu ukomeye Where you cyane, will benefit. aho uzahererwa umugisha, Where God will work through them to be holy for you. aho Imana izatuma uba uwera. Hallelujah. Hallelujah. God wants to change your peer group. Imana irashaka guhindura groupe wari urimo. And Psalm chapter 1, Kandi Zaburi igice cya mbere, He said, blessed is the one who does not associate with the sinners. Bibiliya iravuga ngo uhawe umugisha hahiriwe uwo nguwo utifatanya n'abakobanyi, Not walking in their ways. atagendera mu nzira zabo. And God wants to take you out from that peer group. Imana rero ashaka kugukura muri iyo groupe itejejwe. He wants to take you out from the drunkard people. Irashaka kugukura muri abo He basinzi. wants to take you from sexual immoral people. Irashaka kugukura muri abo He basambanyi. wants to change your life. Irashaka guhindura He ubuzima wants to give you bwawe. a new moral nature. Irashaka kuguha ubuzima Hallelujah. bwejejwe. He wants to Hallelujah. make you a great person. Irashaka kuba umuntu He wants you ukomeye. to be a good father. Irashaka kuba umupapa He wants you mwiza. to be a good mom. Irashaka kuba umumama He wants mwiza. you to build a new house for you. Irashaka kuguha inzu nziza. Jeremiah 29 verse 11. Yeremiya 28 umurongo wa 29 umurongo wa 11. The Bible says, for the plan I have for you, Bibiliya avuga ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira. it is not to harm for you. Ni byiza. It is to build for your new good future. Ni ukukubakira ejo hazaza. Hallelujah. Hallelujah. That is why God wants to change your people you are living with. Niyo mpamvu Imana ishaka He kugukura wants muri to izo give groupe you the urimo. people who are honored. Ishaka kuguha abantu biyubashye. Hallelujah. Hallelujah. Who will give you new ideas. Bazaguha ibitekerezo bishya. Who will help you. Bazagufasha. Who will help you to reach something. Bazatuma ugera ku kintu Leave gikomeye. that peer group. Va muri uwo God mwanda. is calling you. Imana irimo He is kuguhamagara. calling you to be holy. Irashaka kuba He is uwera. calling you to go to the right place. Irashaka kujyana He is calling ahakwiriye. you to take you to a good place. Irashaka kujyana He is ahakwiriye. calling you to have a good children. Irashaka kugira abana It will be beza. done through you. Bizakora binyuze muri Hallelujah. wowe. His Hallelujah. zeal will accomplish it. Umurimo we, umurava we niwe uzabisohoza. Hallelujah. Hallelujah. God wanted to change your peer group. Imana irashaka He guhindura wanted to give you new people. irashaka kuguha abantu Hallelujah. bashya. When Hallelujah. God called the people and his fellow friend, Iyo Imana ihamagaye abantu hanyuma inshuti ze yari afite, the moment God called Peter and his friends, igihe Imana yahamagaraga Petero n'inshuti ze, these men, they were grew at Galilee. bari barakuriye i Galilaya. They interacted only with Galileans. Basabanaga gusa n'ab'i Galilaya. Only who have the ideas of fishing. Abo bari bafite ibitekerezo byo kuroba gusa. No idea to create a new employment. Ntago bari bafite ibitekerezo byo kubona imirimo mishya. No idea to start a new industries. Ntago bari bafite ibitekerezo yo gutangira inganda nshya. For them, they were selfish to their personal work. Bo bumvaga bishimiye uwo murimo wabo bari bafite. Hallelujah.
Hallelujah. But God, Jesus, was having a great plan for them. Ariko Kristo yarabafitiye gahunda nziza He cyane. wanted the kingdom of God to be manifested through them. Yashakaga ko ubwami bw'Imana bubonekera muri And bo. God wanted the kingdom of God to be manifested through you. Kandi Imana irashaka ubwami bwayo bubonekera muri bo. Hallelujah. Hallelujah. You are created to manifest the kingdom of God on us. Waremewe kwerekana ubwami bw'Imana muri iyi si. The Bible said the kingdom of God, it is not eating and drinking only, Bibiliya iravuga ngo ntabwo ubwami bw'Imana ari ubwo kurya no kunywa gusa. but it is a kingdom of power. Ni ubwami bw'imbaraga. And you are sitting not having power. Kandi wowe uricaye nta mbaraga ufite. You are powerless. Nta mbaraga ufite. And God wanted to give you new power. Kandi Imana irashaka kuguha imbaraga He nshya. wanted to connect you with powerful people. Irashaka kuguhuza That is n'abakomeye. why He brought this word. Niyo mpamvu yazanye iri That jambo. is why He's calling you. Niyo mpamvu irimo That kuguhamagara. is why He's calling you in this moment. Niyo mpamvu aka kanya irimo The kuguhamagara. moment many people have backslid, Igihe abandi baguye. where people have forsaken God. Igihe abantu bibagiwe Imana. Hallelujah. Hallelujah. The moment people has mixed the earthly thing and the godly things. Mu gihe abantu bari kuvangavanga iby'Imana. And the word of God says in Daniel chapter 11:32. Kandi Bibiliya iravuga muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 32. For those who know their God, Ngo abazi Imana they will yabo be strong and bazakomera. they will carry the great export. Kandi bazakora iby'ubutwari. Hallelujah. Hallelujah. God wants you to be great. Imana irashaka He wants you to ubukomeye. carry out the great export. Irashaka kujyana And you will ibikomeye. not carry it at that place. Kandi ibyo by'ubutwari ntuzabikorera aho ngaho. Leave that place. Va aho hantu Leave uri. that mindset. Va muri ibyo Leave that bitekerezo. vision which is false. Va muri iryo yerekwa He will give you a new vision. izaguha He iyerekwa will rishya. give you a new revelation. Izaguha iyerekwa He will rishya. give you new people to live with. Izaguha abantu He bashya bo will kubana change new nabo. people who have good moral nature. Izaguha abantu bafite Hallelujah. imitekerereze myiza no kubaha Imana. Hallelujah. Praise the Lord. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. This is the good news. Iyi ni inkuru nziza. This is the good news God is bringing it to you. Iyi ni inkuru nziza Imana iri He kukuzanira. wanted to change you. Irashaka He kuguhindura. wanted to make you strong. Irashaka ubuha. He wants you to bukomeye. strengthen others. Irashaka ukomeza He abandi. wants you to be a great person. Irashaka uba umuntu He wanted to wambaye. make your name great. Irashaka izina ryawe He wanted to ryamamara. send you out. Irashaka ukohereza. He wants to send you to the Europeans. Irashaka kujyana i Burayi. Hallelujah. Hallelujah. It is not to make you praise. Ntabwo ari ukugira ngo, It is not to please yourself. ntabwo ari ukukunezeza wowe. It is to tell others the good news. Ni ukubwira abandi Hallelujah. inkuru nziza. It is to Hallelujah. bring salvation to others. Ni ukuzanira abandi agakiza. The reason why God is preparing a visa for it is not to enjoy yourself. Impamvu Imana iri kugutegurira visa si ukugira ngo ujye kuryoshya. It is to help others. Ni ukugira ngo ufashe abandi. It is to tell to those in darkness that there is a life from Jesus Christ. Ni ukugira ngo ugende ubwire bariya bari mu mwijima ko hari ubuzima muri Kristo. Hallelujah. Hallelujah. In God we have a new life. Muri Kristo dufite ubuzima In bushya. God we have a new power. Muri Kristo dufite imbaraga In nshya. God we can do great export. Muri Kristo twakora iby'ubutwari. Hallelujah. In Hallelujah. God the sickness being healed. Muri Kristo uburwayi burakira. Hallelujah. Hallelujah. In God the poverty is taken away. Muri Kristo ubukene buragenda. Hallelujah. Hallelujah. Whatever wish you have, Ibyo wifuza byose. whatever you need, Ibyo wifuza it byose. is found in Jesus Biri Christ. muri Kristo. The life without Jesus Christ is dead. Ubuzima butagira Kristo burapfuye. Live that life. Va muri ubwo buzima. If you have been received Christ and you backslid, Niba warakiriye Kristo warangiza ukagwa. this is the moment for you to come back to the Uyu fountain. niwe mwanya wawe mwiza wo kugaruka ku isoko. Hallelujah. Hallelujah. Come back to the fountain. Garuka ku Come isoko. back to the foundation. Garuka ku The rufatiro. foundation of life is Christ. Urufatiro rw'ubuzima ni Kristo. The Bible says in him there were life. Bibiliya iravuga ngo muri we harimo ubuzima. Hallelujah. Hallelujah. And that life was manifested in Christ. Kandi ubwo buzima bubonerwa muri He Kristo. was the Word. Niwe jambo. He was the one who created everything. Niwe waremye ibintu byose. He is the one who established everything. Niwe washyizeho buri kimwe. Hallelujah. Hallelujah. And He is the one who sustains everything. Kandi niwe ugumishaho ibintu. He will sustain your blessing. Izagumishaho imigisha Many yawe. people, they reach in their blessings. Benshi bagera mu migisha yabo In a short time, mu gihe gito they cyane. forget who gave
them their blessings. bakibagirwa uwabahaye iyo And they migisha fall down. barangiza bakagwa And they lost their blessings. bakabura imigisha yabo. And if God calls you, niba Imana iguhamagaye He wants to have eternal blessings. irashaka kugira imigisha y'iteka. The blessings of God, imigisha y'Imana we started to see them in this earth. tuzatangira kuyinezererwa muri iyi si. You will not be blessed in heaven. ntabwo uzaherwa umugisha mu You will ijuru, be blessed through your people. uzaherwa umugisha binyuze mu You bantu will be bawe, blessed through this earth. uzaherwa umugisha binyuze kuri iyi si. God will make you into a great blessing. Imana izaguhindura umugisha ukomeye. God will make many people be blessed through you. Imana izahesha abandi umugisha Hallelujah. muri wowe. Amen. And this will not be in the future. kandi ibi ntabwo bizaba ejo It started at the moment you confess that Christ came in my life. bitangira cya gihe uvuze uti Kristo ngwino mu buzima At bwanjye. that moment, muri icyo gihe you started to live a new life. utangira kubaho ubuzima You started bushya. to live a new moral nature. utangira kubaho ubuzima bwejeje. Hallelujah. Hallelujah. You started to do something which is powerful. utangira gukora iby'ubutwari. Hallelujah. Hallelujah. And that is kept for you. kandi ibyo niwe bibikiwe. Hallelujah. Amen. No one else God will use. nta wundi Imana izakoresha Only you. ni wowe On gusa. this Sunday, kuri iki this cyumweru word is coming for you. iri jambo riri kuza The word ku of bwawe. God does not come for freely. ijambo ry'Imana ntirizira The ubusa. Bible says in the book of Isaiah, Bibiliya iravuga muri gitabo cya Yesaya as it rain from heaven, nk'uko imvura igwa ivuye mu ijuru and it make this earth being wet, igatosa ubutaka, that is how my word does not come from freely. ko niko ijambo ryanjye ritazira ubusa, It will accomplish what I send it to do. rizasohoza ibyo naritumye And this gukora. word will accomplish what God is calling iri for you. jambo rigiye gusohoza icyo Imana Stand firm in the yaguhamagaye. calling of God. hagarara wemye mu You are muhamagaro feeling w'Imana. discouraged. ntucike intege. The battle are all around in the church. No. The battles are all around in the church. intambara ziri mu itorero. In your family there is great battles. muri famiye yawe harimo intambara. At your workplace there are great battles. aho ukora hari intambara zikomeye. But God is here for you. ariko Imana iri hano ku He is bwawe. going to make you stand firm. izatuma uhagarara And wemye. those who are against you, kandi abakurwanya they will know that there is God in heaven. bazamenya ko hari Imana mu They ijuru. will know that you have believed the Lord of the Lord. bazamenya ko wizeye Imana They will ikomeye. know that Jesus Christ is in you. bazamenya ko Kristo ari muri wowe. Our purpose it is not to explain ourselves. intego yacu si yo Our kwisobanura. purpose it is to be fruitful to others. intego yacu ni ukwera imbuto ku bandi. To live in a joyful life. kubaho ubuzima To bunezerewe. live in a joy in the great of crisis. kubaho mu buzima bukomeye. To live in a joy while there is a moment of crisis. kunezerwa mu gihe abandi bari mu mibabaro. In this moment, muri iki gihe the world is in a crisis. isi iri mu kibazo gikomeye. The crisis of the pandemic. ikibazo cy'icyorezo. And many believers, kandi abizera benshi they live as any other people else. babayeho nk'uko abandi babayeho. They are crying the same tears barimo like others. kurira nk'uko n'abandi bari kurira. They are speaking the false words. bari kuvuga amagambo apfuye. They are cursing everything. barimo kuvuma ibintu byose. But that is not the nature of a believer. ariko iyo siyo kamere y'umwizera. A believer, it means umwizera bisobanuye a person who make back into baraka. umuntu uhindura baka akayigira umugisha. The Bible says in Psalm 84, Bibiliya iravuga muri Yesaya 84. Psalms 84, iravuga muri Zaburi 84 verse 6. umurongo wa 6. For them when they pass through the valley of Baca, ngo bo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka they make into a place of springs of water. bagihindura amasoko y'amazi. Hallelujah. Hallelujah. In this moment of great crisis, muri iki gihe cy'icyago God wanted to make you the springs of water to flow from you. Imana irashaka ko imigezi y'amazi y'ubugingo ituruka muri wowe. You are the one to comfort others. ni wowe ugomba kwegera abantu. You are the one to bring peace to others. ni wowe ugomba kuzanira abandi You amahoro. are the one to help others. ni wowe ugomba gufasha You are abandi. the one to feed others. ni wowe ugomba kugaburira abandi. When God is providing for iyo you, Imana iguhaye it is not for your selfishness. ntabwo ari ku bwawe gusa. It is to share to others. ni ukugira ngo uhe n'abandi. And the blessing flow from you to others. kandi imigisha ikava muri wowe ijya ku bandi. Hallelujah. Hallelujah. That is number 4.
icyo ni nimero ya Lastly, as I conclude, cyanyuma nsoza, when God calls you, Imana iguhamagaye He wants to give you eternal hope. ibishaka kuguha ibyiringiro by'iteka, The hope to live in eternal life. ibyiringiro byo kuzabaho ubuzima Hallelujah. bw'ubugingo buhoraho. Amen. That is the crown of following Jesus Christ. Iryo ni ryo kamba ryo gukurikira Yesu Kristo. Brethren, Bene data, there is another life after this life. hari ubundi buzima nyuma y'ubu turimo. Hallelujah. Hallelujah. There is a good life. Hari ubuzima bwiza. Jesus has said, Yesu yaravuze ngo I'm going to go to the Father ngo ngiye kwa data to prepare for you a house. kubategurira amazu. There are many mansions. Hari amazu manini meza. I have a good news for you. Ngufitiye ubutumwa bwiza. You are living in this city of Kigali. Urimo kuba muri uyu mujyi wa Kigali. You are renting. Urakodesha. You don't have your house. Ntabwo ufite inzu yawe bwite. But in heaven, Ariko mu ijuru you have your house. ufite inzu yawe. Hallelujah. Hallelujah. And I want to reveal to you a good secret. Kandi ndashaka kuguhishurira rino banga. Even in this earth, No kuri iyi si you have your house. ufite inzu yawe. Not the cheapest one, Nta nubwo iciriritse. a big mansion. Ni inzu nziza ya chateau. If God touches to your eyes, Imana ikoze ku maso yawe. you can see all these things. Wabona ibyo bintu byiza byose igufitiye. Hallelujah. Hallelujah. My prayer to you, Icyo ngusabira. my prayer to you today, Icyo ngusabira uyu munsi. it is God to touch to your own eyes Nuko Imana yakora ku maso yawe. so that you can see His goodness, Kugira ngo ubone kugira neza so that you kwayo. can see His glory. Kugira ngo ubone icyubahiro cyayo. How this can be fulfilled, Ibi byasohora bite? how someone can find eternal hope. Ni gute umuntu yabona ibyiringiro bihoraho? The eternal hope we have, it is in John 3:16. Ibyiringiro bihoraho tubisanga muri Yohana 3:16. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo for God so loved the world, kuko Imana yakunze abari mu isi He cyane, gave His only begotten one Son, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, so that whosoever believe in Him kugira ngo buri umwe uyizera wese shall not perish, ntazarimbuke, but have eternal life. ahubwo agire ubuzima There buhoraho. is eternal hope in Christ. Hariho ubuzima buhoraho. You will not ibyiringiro live bihoraho in muri fear. Kristo. Ntabwo tuzabaho mu You bwoba. will not live in fear. Ntabwo tuzabaho mu You bwoba. will not be ashamed. Ntabwo tuzakorwa n'isoni. Hallelujah. Hallelujah. There is eternal hope. Hari ibyiringiro There is by'iteka. eternal hope Hari ibyiringiro to live by'iteka. eternity with God. Kubaho iteka uri kumwe n'Imana. To live where there is no sorrow, Kuba hahandi hatari agahinda. where there is no tear, Hari hatari amarira. where we shall ever praising. Hariya tuzahora duhimbaza Hallelujah. Hallelujah. Where we shall see Christ Aho tuzabona Kristo reigning His kingdom. arimo kuyobora mu And bwami we bwe. believe at once. Twizerera rimwe. And we believe at once. Twizerera rimwe. And we served for all. Tukayikorera We served for all life. kandi tukayikorera ubuzima bwacu Hallelujah. bwose. Our life will become saved at once. Ubuzima bwacu bugakizwa. Hallelujah. Hallelujah. You confess one time Uvuga watura rimwe gusa and you become saved. ugahinduka ukijijwe. Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage you something. Ndashaka kugukomeza mwene data. I want to give you some word of encouragement. Ndashaka kukubwira ijambo ry'ihumure. And I want to make you, challenging you. Kandi ndashaka kuguhinyuza. Many people, you have bad idea about believing in Jesus Christ Abantu benshi mufite ibitekerezo bibi ku bijyanye no kwizera Kristo. because of some false teachings which are being taught. Kubw'inyigisho mbi zidakwiriye mwakiriye. Hallelujah. Hallelujah. There is no any person who believes in Jesus Christ Nta muntu wizera Kristo and that afterwards hanyuma y'ibyo his life being taken from him. ngo ubuzima bwe bumuvemo. When you confess that Jesus, you are my Lord and my Savior of my life, Iyo watuye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, from deepest of your heart, ubikuye ku ndiba y'umutima wawe. hallelujah, Hallelujah. it is done so. Biba bikoretse. What is following? Igikurikira It is to grow up, ni ugukura. to grow up in salvation, Gukura mu gakiza. to be mature, Kuba umuntu ukuze. to start helping the church, Gutangira gufasha itorero. start be fruitful, Gutangira kwera imbuto. to start to help others, Gutangira gufasha to abandi. start to evangelize, Gutangira to kubwiriza. start winning others to Christ. Gutangira kuzana abandi kuri Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And in that journey, Kandi urwo rugendo it started
rwatangiye It starts rutangira after you receive Christ. iyo umaze kwakira Kristo. We receive Christ at once. Twakira Kristo rimwe. Hallelujah. Hallelujah. When you received Him, Iyo umwakiriye there is no more condemnation. nta gucirwaho iteka. Hallelujah. He Hallelujah. gives His Spirit uha umwuka we to live His life daily, every day. aguha umwuka kugira ngo ubashe kubaho ubuzima. No one who can live a Christian life alone. Nta muntu wabaho ubuzima bwa gikristo wenyine. John, he said, Yohana yaravuze ngo the one who will come after me, uzaza nyuma yanjye he will baptize you into the Spirit and into the fire. azababatiza mu mwuka no mu muriro. He will baptize you in the water, Azababatiza mu mazi and he will baptize you into the Spirit. ababatize no mu mwuka wera. When you receive Jesus Christ, Iyo wakiriye Yesu Kristo He pour His Spirit upon you. asuka umwuka we ku buzima You bwawe. start to know what is right and what is wrong. Ugatangira kumenya ibikwiriye You n'ibidakwiriye. start to know where you are supposed to go and where you are not supposed to go. Utangira kumenya aho ugomba kujya n'aho utagomba You kujya. start to know where you have to sit with and who you are not supposed to sit with. Utangira kumenya ninde tugomba kwicarana ninde tutagomba kwicarana. Hallelujah. Hallelujah. And that revelation is given to you today. Kandi iryo hishurirwa urihawe uyu munsi. If you confess with your mouth Iyo watuje umunwa wawe that Christ come in my life, ngo Kristo ngwino mu buzima bwanjye, rule my life, ngwino uyobore ubuzima bwanjye, start reigning everything I have, kandi uyobore buri kimwe cyose mfite, and you surrender everything to Him. byose ukabimuha. That is what is called to believe. Ibyo nibyo byitwa kwizera. To depend on God. Kumva wishingikirije ku Mana. To depend on God on everything. Kwishingikiriza ku Mana muri byose. Whether you will pass through waters, Wanyura mu it mazi will not overthrow you. ntago azagutemba. Whether you will pass through the fire, Nunyura mu muriro you will be with Him. Imana izabana nawe. Any fire we went through, Ibintu byose wanyuramo, any fire which will come in your life, umuriro wose wakuza in mu many buzima. nowadays, Mu buzima bwacu there is many fire. hari imiriro myinshi. There is a lot of fire. Hari imiriro myinshi. The fire of pandemic, Imiriro y'iki the cyorezo, fire of poverty, imiriro y'ubukene, the fire of family, imiriro y'inzara, the fire of families, imiriro y'imiryango, the fire of rebelled children. imiriro y'abana bigaragambije. Hallelujah. Hallelujah. Everything it is hard. Ibintu byose birakomeye. Many people are depressed. Abantu benshi bafite agahinda Many gakabije. people are committing suicide. Abantu benshi barimo kwiyahura. But there is one solution. Ariko hari igisubizo. Jesus Christ, Yesu the Kristo, Son of God, umwana the w'Imana, Son of living God, umwana w'Imana He's ihoraho, going to take away everything. igiye kujyana byose. Hallelujah. Hallelujah. He's going to stop that sorrow in you. Imana igiye guhagarika ako Hallelujah. umutima wawe. Amen. He's going to make something working. Igiye gutuma ibintu byose bigenda neza. Hallelujah. Hallelujah. Brethren, Bene data, where is your hope today? ibyiringiro byawe biri he? Who put your hope in? Ni wiringirira muri nde? Hallelujah. Ibyiringiro byawe biri muri nde? Today God is calling you. Imana irimo kuguhamagara. Bring back your thought to God. Garura ibyawe ku Mana. Bring back your thought to God. Garura ibitekerezo byawe ku Mana. Commit your life to God. Ubuzima bwawe buhereze Imana. Commit your life to His work. Ubuzima bwawe buhereze umurimo w'Imana. Commit your life to read His word. Ubuzima bwawe buhereze gusoma ijambo Commit ry'Imana. your life in prayer. Ubuzima bwawe bushyire mu gusenga. And you will feel the joy in prayer. Uzumva umunezero mu You gusenga. will feel the joy in fire. Uzumva umunezero niyo yaba uri Where kumwe. others will cry, Mu gihe abandi bazabarira, you will be rejoicing. wowe uzaba unezerewe. Because you know your God. Kuko uzi Imana yawe. Because the Bible has said, Kuko iyi Bibiliya yaravuze ngo those who know their God, abazi Imana they yawe will be strong. They bazakomera. will do what is great exploit. Nibamara gukomera bakora It iby'ubutwari. is in these days Ni muri ino minsi where there is a great fall, aho abantu benshi bari where kugwa, there is a great misunderstanding, aho abantu where badasobanukiwe, there is a big confusion. aho abantu bavangiwe. Hallelujah. Those who know their God, Abantu bazi they are Imana going to yabo do something great. bazakora They are going to iby'ubutwari. save others. Bagiye gukorera They are abandi. going to witness God. Bagiye kwamamaza They are Imana. going to stand where they are falling. Bagiye guhagarara aho Hallelujah. bagwa. Amen. The pandemic will not stop them. Iki cyorezo Hallelujah. ntikizabahagarika. The Amen. sorrow will not make them depressed. Agahinda nikazabica. Hallelujah. Amen. They will stand. Bazahagarara. I call you to take stand in Christ. Ndagusaba guhagarara muri Kristo.
He will make you strong. azatuma ukomera. You will achieve what your people did not achieve. Uzagera ku byo abandi batageze. You will stand to the platform others did not stand. Uzahagarara aho abandi batigeze. Hallelujah. Hallelujah. You will see what others does not see. Uzabona ibyo abandi batabonye. And eternal life is kept for you. Ubuzima bw'iteka burakubikiwe. You will not live in fear. Ntabwo uzabaho mu bwoba. There is people, hari abantu, if today they say that Christ is coming, niba uyu munsi bavuze ngo Kristo araje, if today they say Christ is coming, niba uyu munsi bavuze ngo Kristo araje, some people they can start trembling. abantu bamwe bashobora gutitira. Hallelujah. Hallelujah. They can start to be shaken. Bashobora gutangira gutitira. They can spend the whole night praying. Bamara ijoro ryose basenga. But let me ask you, brethren, ariko reka nkubaze mwene data, what did you do before this? Niki wakora mbere y'ibi? What have you do Niki wakora before this? mbere y'uko ibi biba? We are not supposed to pray at the end time. Ntabwo tugomba gusenga ku iherezo. A prayer should be a personal life. Gusenga bigomba kuba ibikubamo buri munsi. Every day. Buri munsi. In the morning. Mu gitondo. At the night. Ninjoro. At the midnight. Saa sita z'ijoro. Every time. Buri gihe. Every time you are watching. Buri gihe ugomba kubureba. Hallelujah. Hallelujah. You must make a prayer the personal life. Ugomba gutuma ubuzima bwawe buba ubusenga. Not praying because they told you that Christ will come. Nusenge kuko bakubwiye ngo Kristo araje. Not praying because they say that you are going to be dead by cancer. Nusenge kuko bakubwiye ko ugiye kwicwa na kanseri. You have to pray before. Ugomba gusenga mbere. You have to take your assurance. Ugomba gufata garde zawe. Hallelujah. Hallelujah. We have a great assurance in Christ. Tufite ibyiringiro n'uburinzi muri Kristo. Hallelujah. Hallelujah. We shall not be tremble. Ntabwo twatitira. Sometimes I sit with people. Hari igihe nicarana n'abantu. And when we start to speak about God, twatangira kuvuga ku Mana, they start to speak about the end of the earth. Bagatangira kuvuga ku meruka y'isi. They start wondering who will go to heaven. Bakaba ninde uzajya mu ijuru. Hallelujah. Hallelujah. Those people are so confused. Abo bantu baravangiwe. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo, John 3:16, as you said, Yohana 3:16, whoever who will believe, nguwo wese uzizera, everybody buri wese who will believe, uzizera, he will be saved. azakizwa. He will see God. Azabona Imana. Hallelujah. Hallelujah. Not by your work. Atari kubw'imirimo yawe. Not by the law you fulfill. Atari kubw'amategeko wakurikije. But because kubera yuko you believed in Christ. Wizeye Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Tonight I want to call you. Ndashaka guhamagara. Come to Christ. Ngwino kwa Kristo. And you will start a new life. Uzatangira ubuzima All bushya. failures will end. Ibyo wananiwe byose bizashira. All your shame will be ended. Isoni zawe zose zizagenda. And Christ will give you a new moral nature. Kandi Kristo azaguha ubuzima He will bw'ejo. make you into a great creature. Kristo azatuma uba icyaremwe gikomeye. Now we are going to pray. Tugiye gusenga. But ariko I want to pray with people who are not yet received Christ as their Lord and their Savior. Ndashaka gusengana n'abantu batari bakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. And those who have received him but they backslide. Nabo ngabo bamwakira ariko bakagwa. Hallelujah. Hallelujah. You have to dedicate your relationship with God. Ugomba kongera kugarura ubusabane bwawe n'Imana. And God will use you what is great. Kandi Imana izagukoresha iby'ubutwari. All these promises will be fulfilled. Imigisha yose amasezerano azasohora mu buzima bwawe. You may be watching. Ushobora kuba urimo kureba. You may be sitting in your room. Kuba wicaye iwawe. Or at your work. Cyangwa ku murimo wawe. Or moving around. Cyangwa urimo kugendagenda. Wherever you are. Aho uri hose. Speak these short words. Vuga rino sengesho. It will be done to you. Bizakoreka mu buzima bwawe. As quick as possible. Vuba cyane. It will be done soon. Bizakoreka vuba. Immediately. Ako kanya. In this moment. Muri iki gihe. As you confess that Christ is your Lord and your Savior. Niwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. You are going to be saved. Ugiye kuba ukijijwe. Say, Lord Jesus, Bwa mwami Yesu. I come into you. Nje imbere yawe. I am a sinner. Ndi umunyabyaha. But I come to you. Ariko nje iwawe. As I am. Nk'uko ndi.
Change my life. hindura ubuzima bwanjye, Erase my names from the book of death siba izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, and write it in the book of life. ucyandike mu gitabo cy'ubugingo. Today I want to live by you. Uyu munsi ndashaka kubaho ku bwawe. Hallelujah. Hallelujah. And I want to start a new life. Kandi ndashaka gutangira ubuzima And when bushya. you will come, Kandi nuza you will pick me uzantware to your house mu nzu yawe, where you have prepared for those who believe in you. aho ngaho wateguriye abakwizera. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we are finishing. Turashoje. May God bless you Imana ibahe umugisha and take care of you. kandi biteho. Let's pray as we conclude. Reka dusenge dusoza. Heavenly Father, Data wo mu ijuru, we thank you for this great word. turagushimiye kubwira ijambo This is ryawe. your spirit who was ministering, Ubu ni umwuka wawe wakoraga, not by ourselves. ntabwo ari ku bwacu. Receive your glory. Akira icyubahiro cyawe. Lord, these people who accepted to change their life, Aba bantu bemeye guhindura ubuzima who committed their life to your Son Jesus baguhaye Christ, ubuzima bwabo Kristo, enable them. bashoboze Enable them in this word. bashoboze muri iri jambo, Protect barinde them from evil. barinde ikibi, And make their project and their plan be flourish. kandi reka gahunda zabo zitere imbere. We believe in you, Lord. Twizereye muri wowe We Mwami, commit everything you have to you. tuguhaye ibyo dufite byose Rule Mwami, it. biyobore. Hallelujah. Hallelujah. We pray all of them in the name of Jesus Christ. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. May God bless you so Imana much. ibahe umugisha cyane. Amen. Amen.